ابن سيمين رحمه الله أفلك كبر جيارة تلا يتشغو يفلافو كبر جيارة لين أتلا لين دوكتا تلا يروم سبا mbulu fo ya utaka sarahu kono mbe umbulu fo ya pasigale ya fo kaba ziyaratul qubur laha anwa'u salasatu kaburu ziyara lahala sabade bala kaburu ziyara lillahala sabade bala ziyaratu saraiya kaburu ziyara dobe silamiya sariya ka kaburu ziyara chogo wa hiya an tuqsada al qubur من أجل دعاء للأموات وترحم عليهم وتذكر الآخرة كبروا وسريل ما سريا كبروا جارة يمونية جارة السرية سريا كبروا جارة يجمعين يكتا كبروا جارة نيكال لنين يدي كدعاء كسوية كألا دلوية ألا كأنما ani jaralin kake sababu ye ke fana hakili jigila garala uba funnin de majiyaratu sarayya etara bo kaburu la kata kaburu fo kata kaburu so jara buru ka duwawu ke sununun de ani ka ala delala ka yafu malaku nema ani jara nake sababu ni ka el hakili jigila garala uba funnin de majiyaratu sarayya nyin kaburu jara sugu ni sariya fulanna sani ziyaratul bid'iyatu kamuru ziyara chogo fulanna bidiya kaburu ziyara min togo e ko bidiya ka kaburu ziyara wa hiya an tuqsada al-qubur wa tujara li ibadati indaha bi qira'ati aw salati aw dhubhi aw ghayr dhalika جن أن للإبادة عندها مجية وهذه بدية وهي من وسائل الشرك كبر جيارة تقوى فلنا جيارة البدية جيارة من تقوى كو بدية جيارة تقوى كبر جيارة من بدية ويدى إكتا كبر جيارة إكا لنيني يدى كبر جيارة ليلا pour ika alabato kaburu nyoro lade kata kaburu jara pour kata qur'ana do kalay ube kata kaburu jara pour kata salli do ke alaye kaburu nyoro la ube kata kaburu jara pour ka kantigali do ke alaye kaburu nyoro la wa ghayr dhalika ni nunu na nyogona ni e yere ba jigi kumbe ke kabato min ke kaburu yoro la fasamanta boye kateme yoro toka nin jiyara sugu bidiya de do sira de kata mushrikiyama ni nye jiyaratul bidiya parce que nin folima ima penyini sufe folima su bato de mais eye qur'ana kala ala de ki bisukun kala sika qur'ana kala ala ye mais ye qur'ana kala ala ye mogo nyuman do ka kaburula parce que e nyana ika jigila qur'ana kala mogo nyuman ka kaburu la ka qur'ana kala alaye mogo nyuman ka kaburu la fasa mancha bola ka tabiro toka ube etara kaburu la kata salliye me ye sallin kala shika ke alade me e bolo salli ni mogo nyuma ka kaburu yoro la fasa mancha bala ka tabiro toka me ma sallin ke kaburu tigiye de a ube etara kaburu la ye kantigeli ke alade ki bisukun kala shi ka kantigeli ke alaye mais me kantigali ke suñe de e kantigali ke ala de me e nyana kantigali ala ye suyin ka kaburu yoro la pasamanta bala kateme yoro toka wa ghayr zalika ubinuna nyogonon dafalen bola itara ye dafalen ke ala ye su ka kaburu yoro re nyana ka dafalen ke ala ye suyin ka kaburu yoro la kausa yoro towye me ma dafalen ke suñe rede uba foninde ma jiyaratul bid'iyya nin jiyarat chogo ye bid'a de ni nyisira de kata musirkiyama ni nye kaburi jiyara chogo ya fulana asalis sabana jiyaratu shirkiyatu kaburu jiyara minye mushrikiya ka kaburu jiyara وهي جيارة القبور للدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح
أو النذر لهم أو غير ذلك من العبادات التي لا تصله إلا لله وهذا الشرك قبر زيارة شغويا سبنا وبافوما زيارة شركية وهي زيارة القبور للدعاء أهلها اتارا قبر زيارة فروكا قبر تجين دي وله فروكا قبر تجين وله أو لسغاسة بهم أو اتارا قبر زيارة فروكا دمك سيني قبر تجين نون دي أو لذبه ube etara kaburu jara puruka kantigale ke kaburu tigumude wa nadhiri lahum etara kaburu jara puruka dafalenke yi kaburu tigumude wa ghairi zalika anin nunu na nyogona min al ibadati batula allati la tasluhu illa lillah bato minna teshika ke foye ni alati ni etara obato suguke etara kaburu jara ko bato suguke kaburu dunke yereye wa hada shirku bon nin jiyara cogu min fule ninye nin de ye ko kaburu jiyara min ye shirku ye ninye fulankafuya de ninye mushrikiya de min bi labbo silamuya kono pew donc kaburu jiyara sugu munun be jamana in kono na bora silamuya sariya ka kaburu jiyara la a cogoya fulayi do nye bidiya ye haramu do sira do kata fulankafuya ma do nye mushrikiya de na bi labbo silamuya kono